Pemirsa, pemerintah Australia ngelintangin Asisten Minister for Infrastructure and Transport Australia, Senator Dehon Carol Brown, bertemu sareng Kepala Basarnas Marsikal Media TNI Henry Alfiandi untuk melik bagang Indik Perkanti Indonesia Australia ring bidang SAR. Basarnas Marsikal Media TNI Henry Alfiandi Mausang, Tios Mausang Indik Prakanti Pantaraning Indonesia miwah Australia, taler mablik bagang indik pamidabda Basarnas ring sajroning ngarpin parikrama KTT G20 sani pacang kelaksana yang ring Bali pengawit bulan November warsa kali-tali kali likur. Ring pemargi G20 selanturnyane Basarnas sampun niagayang kali unit helikopter untuk nampenin kahanan darurat sekadilinuh utawi tsunami. Duaning kewentenan Nusa Dua kekantenang sampun aman, santukan genahnyane sani tegah. Rahumangkin Basarnas sampun sayage antuk kesamian pikobet sani ketarka yang memargi sekadilinuh miwah tsunami. Tios niagayang piranti utama udara, Basarnas taler sampun niagayang personel miwah rencana operasi SAR yening kabuatang evakuasi. Senator Dehon Carol Brown nyang robecik sawitra kriya inucap. Pai ketandane ngicen apresiasi indik pidabdab tim SAR ring Indonesia pamekas majang kerama Australia sani rauh utawi liburan ke Indonesia. Yudi Karnaidi, Bali Pos, Kuningayang.